Vrijeme je za još jedno Sašino uključenje. Nadam se da će nam ovog puta prenijeti lijep morski pejzaž. Saša, dobro jutro još jednom. Pa dobro jutro, eto što bi se reklo, šteta što kamera ima jednu veliku manu, ne može da prenese mirise fine sa ovog divnog mora našeg, i to ne bilo kog mora, nego Sutomora, gdje će se odigrati jedna bitna akcija 15. septembra, to znači za nekih 7 dana, dakle iduće subote, 127 zemalja u internacionalnoj organizaciji, dakle toj akciji Čistit će obalu. Vi ste uključeni u to. Maša Tomković, dobro jutro. Dobro jutro, Saša, hvala na najavi. Veliki pozdrav za gledalce kraj malih ekrana. Eto, kao što ste i sami rekli, sljedeće subote 15. septembra, internacionalni dan čišćenja obale. Inače, internacionalni dan se po drugi put u Crnoj Gori obilježava. Znači, radili ste i prošle godine? Jeste, i prošle godine. Eto, preko 2 tone otpada je tom prilikom pokupljeno s naših obala. Ove godine se prijavio i veći broj. Dakle, duž čitave obale, počev znači od zaliva Hercegovine završno sa Ulcinjom. Uglavnom ove godine ide i veći broj organizacija i veći broj, da kažem, i sponzora je bilo ovoga događaja. Eto, pomenut ću znači da je ove godine ovaj događaj podržala evropska delegacija, javno preduzeće Morsko dobro, ali i opština Kotor koja i ove godine stvarno aktivno učestvovala u ovoj akciji. Fokus čitave akcije, pored toga da pošaljemo jednu poruku da zaista na ono što je i glavni problem, a to je zaista jedno ogromno prisustvo plastičnog otpada u moru, posebno jednokratnih plastičnih proizvoda, tako da pored zaista čišćenja velikog dijela otpada želimo i da pošaljemo tu poruku da je zaista bitno da se obeshrabri, a možda i zabrani upotreba jednokratnih plastičnih proizvoda na našim plažama. Ove godine bit će čišćenje obalnog dijela, odnosno plaža širom naše obale u 6 opština, dakle na 6 lokacija. To su opštine Herceg Novi, opština Tivat, Kotor, zatim opština Budva gdje će se čistiti plaža Buljarice, dio velike plaže u Ulcinju, kao i Sutomore, dakle ovdje gdje se trenutno nalazimo, gdje lokalni koordinator može nešto više reći o tome. Aleksandar Mihajlović, dobro jutro. Dobro jutro. Vi ste majstor za ove podmorske aktivnosti. Instruktor ste ronjenja i vi ćete čistiti naše podmorje. Imate li društvo u tome ili ste sami? Naravno, nismo sami. Uvijek smo imali veliku podršku građana Sutomora i opštine Bara građana, kao i drugih lokalnih poslovnih preduzeća širom Barske opštine. Prošle godine smo kao što je Maša spomenula, da smo čistili duž plaže i pokušavamo to da što god možemo više navrata da se uradi to čišćenje, ta plastika da se izvadi iz mora, tako da ne bude samo da vidimo lepotu, da kažem, Sutomora sa vanjske strane, možemo vidimo i tu lepotu pod vodom. Ove godine ćemo da čistimo Ratac, smo odlučili da se čisti Ratac, što će početi sa početkom u 9 sati 30 minuti ujutru, će biti okupljene na Ratac. Ćemo se okupljati, gdje će se razdvojiti u 2 grupe, ćemo se razdvojiti. Jedna će da bude čišćenje kopnenog dijela, a drugi će da bude čišćenje pod morem. Koliko vas ima koji ronite i čistite? Pa dosta ima ljudi što dođe na strane, obično bude nas jedno 15 do 20 ljudi što budu podvodne da čiste. Svi sa bocama, sa opremom, da, ili na dah? Pa u ovom mislu se uključujemo, da kažemo, i našu organizaciju OKTO, kako je to počelo, ronjački klub OKTO, kažem, koji i nevladina organizacija Čisto more, isto zajedno radimo i dajemo ronjacima vazduh da mogu da idu pod vodom sve opreme što treba i tako zajedno ćemo sa svim ljudima da idemo dole pod vodom da čistimo. Ovo čišćenje nije samo da kaže da je to, eto, da kažemo da je... Šta sve bacaju ljudi sve u more? To je haos pod more, da kažemo. Možemo naći od raznih plastičnih boca, da kažemo, od celofana, od mikroplastike i makroplastike, da kažem, sve okolo, znači guma. Dobro si mi rekao malo čas, prije nego što smo počeli snimamo. Šta god da kažeš, ima ga. Ima ga. Šta god pade na pamet. I najveća žalost je to što to more to sakriva. Trebamo da otvorimo to više, da bude mnogo više ovakvih manifestacija, ne samo da bude za internacionalni dan čišćenje, da bude samo jedan da bude u godinu. Treba da bude mnogo više, treba svako da počne od samog sebe. I apelujem s ovim, želim da apelujem da pridruže nam se Sutomorčani i Barani i svi ostali, čak i Crna Gora da nas se pridruži. Neka dođu 15. septembra, da dođu na Ratac, tako da zajednički možemo napraviti da kažemo svijetu da Crna Gora je fina, lepa država.
Da, i da je dio te velike akcije. Vi ste u Kanadi živjeli 20 godina, vidi Tačno. se malo i po akcentu to. Recite mi, kakva je tamo situacija sa tim plastičnim otpadom i sa tim stvarima? Ima veliki problem sa plastikom svuda po svetu, nije samo kod nas, ali organizuje se, ima organizovano da bude čišćenje. Akcije i, da kažem, i preduzeća i čitav sistem organizuje da se to čisti. Mora se svaki dan da se čisti. Nije samo da uzmemo jedan dan, kada svi smo očistili, radili smo naš posao, to je posao naš svaki dan. Isto kao kod kuće. Našu kuću svako čisti, svoju kuću čisti svaki dan. Ajmo da očistimo i naše ulice, naše šume, naše more. I obalu. Dobro, Mašo, još jednom, da ponovimo, dakle, kako da pozovete to sugrađane koji hoće volonterski da dođu da se priključe ovome? Da, evo još jednom da ponovim, dakle, akcija će biti 15. septembra, sljedeće subote, svi zainteresovani građani mogu naći više informacija, ali i formular za prijavljivanje na internet sajtu organizacije Zero Waste Montenegro. Ali ako neće formular i to, mogu li gdje da dođu i da se... Tu se također nalaze i kontakt podaci svih lokalnih koordinatora, mogu naravno i direktnih kontaktirati. Za građane koji kreću iz Podgorice i sa Cetinja organizovan je prevoz za najveći broj lokacija, tako da ovom prilikom apelujem i želim da pošaljem poruku da našim građanima se što većem broju priključe i da zaista našu obalu učinimo onakvom kakav je uvijek bila, to je lijepa i čista. Hvala puno, hvala vam najljepša. Hvala vam. Mi se vraćamo u studiju, dakle sljedeća subota, 15. septembar, čišćenje naše obale od Herceg Novog do Ulcinja. Svi koji žele neka se pridruže da ova naša obala bude ljepša. Mi se vraćamo u studiju.